Tempel kedat. Bang Jago. Bang Jai. Si Udin masuk bandar, padahal tujuannya mau ke pasar. Dulu yo di Honda Prima, sekarang di Epastar. Masuk. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting. Stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. Agus harus ikut kok. Siapa yang buka radiator? Siapa yang nyemprot kuler? Gak mungkin lah sopir. Aduh. The change I need today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. Bang Jago. Bang Jai. Si Udin masuk bandar, padahal tujuannya mau ke pasar. Dulu yo di Honda Prima, sekarang di Epastar. Jadi sekarang kemarin sempat land perdana dengan Bukit Langkisau, boleh Belanda Depok ya. Ya, good bless. Jadi sekarang anak-anak mania yang sekarang diajak test drive ya. Ini keluarga saya. Iya. Jangan bilang anak mania. Keluarga besar saya di sini. Yang satu-satunya saya banggakan ini. Ada pejabat lagi di sini yang betul-betul kan? Ada pejabat lagi, hakim ini. Pegawai. Hakim. Pegawai. Jadi kan kemarin itu Bukit Langkisau. Sekarang tertera Bare Solo. Pas pula dengan kami yang di Solo kan? Di Solo Community. Solo Community. Ini nasi wajib satu. Harus satu tarikannya. Wajib. Ini Lembut. Mantan dulu. Kebetulan saya di sini dulu kerja. Saya bangga. Bare Solo ini sudah jadi batangan Bang Jago. Insya Allah, alhamdulillah saya sudah dikasih kepercayaan sama owner Pak Jai dengan Pak Topik ya. Jadi yang bertugas di Bare Solo Legowo ini sekarang Bang Jago driver 1, ya. Driver 2-nya nanti siapa? Ini untuk kru itu si Belau itu. lebih tepat navigator ya, bahasa kita sekarang navigator. Yang Bang Jai maksud navigator saya sendiri. Ya. Itu bagus. Bagus ya. Bagus. Kita akan saling sportif aja Bang Jai. Ya. Jadi orang tuh butuh makan, kita butuh makan. Jadi hari Kamis. Insya Allah hari Kamis masih. Ntar dari Lubuk Baso. Ya. Baso. Tujuan Jakarta Bandung. Iya. Oke.
ada pos nah. Ada gini, dan gini jalan, nah itu. Ini. Iya, masuk. Hah? Bukan nanya, Bion. Mana ya? Ada. Jadi respon. Cuma tikungan aku bakal kan. Oh siku lah. Saya kau jauh kau jangan sampai di panas dulu. Tikungan aja. Sampai saja Isra. Sampai tikung aja. Tempel kedat. Barlan ah. Ayo. Kayu ya. Tapi jujur je kayu memang nanti ni dah. Tarik ya. Berarti lah. Mobil gila. Ay, tak tahu boleh keluar ni. Oh. Ambil balik. Jujur dah. Lada aja toke-toke dari buku hari ini. Dia nyegal muku lagi namanya dia namanya. Aku hilang. Yo anda prima. MPM Kota Batia. Always. Oh. Satu dulu dia. Lepas tu dia dia. Tak, dia kantor dia dalam. Ayo je lagi.
NTM Sultan Plus Sinchan. Sinchan. Wah, ulang-ulang tahu ni nonton dulu aja. Di TikTok ada. Kalau mungkin TikTok. Sabung ni sejalan tahu daya ada. Tahu budaya. Ya, Itu, iya. Tahu budaya Legowo Patikawa. Itu yang dengan. Aja. Wah, dua teatro nanda. Waduh. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that shit. Saya lihat mode kota budaya. Begini klaksonnya masih kota ini coba kan. Ah, Legowo. Lama klakson sama itu lah. Pakistan. Basuri ke begini kan enggak? Miri mangga apel, sorry nggak lepel. Strawberry mangga apel. Sorry, nggak lepel. Saya kira cewek kami dari Ferrari kok. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto. It's going to spend everything that you see, so I invent.